clear tu te chi bai le ve kule Mizoram MLA election kan hai chho ta hle a ram le nam Mizoram ta na tha nia kan ngai te kan vote theu don nia eng party polo sarkar se tun kumni thum chawa hian thil a in thlak dang lam hlok thei don lova tin kan bai sei thinang Delhi sarkar in kai huaina tha te fair taka nalak le indu sakna om lo te kan bai sei ni chuan mithiam mitai ma le in bo sai na tha nei lo tan chuan mu hardon tho thowani chuwai na poi mo bera chuan lotlin na hi keima ni taimak na le in bo sai na ain hat tho thowani tu party polo sarkar se kan bai sei chu ei ruk na corruption lo na sarkar department hala ka reng reng langtlang takin engkim kalpuin atai ma le thiam tlin na sarkar lo ni zel ro se ti hiani sarkar na phongchel tu ten anei ruk lova sarkar department officer le athok ten anei ruk lo phot chuan kanram hian tho chua production lo nga lo ma ila kan sum nei sa tal ani na tu dik taka kan man phot chuan ma kan son ka ring tho thowani naruak la malu toila staff selection commission chuan kumin sahni le somni pathum constable general duty naruak advertisement ati chuak le ta a official advertisement hi November ni somni le palia chau ti chuan nim ton ma sela short notification ti chuan ni to a chuta chuan naruak zat apply thei hun hlo exam syllabus the exam board sei dan tu te kan tha thei vek to thowa a toy fel theyang berin tun tuma hian kan bi chiang le don ani kumin sahni le somni pathum SSC GD constable naruak zat hi post singria sangli le zaria sumruk parukani a mi pale mei chetan adil thei ve don ani kum sahni le somni pahnia khan post singa le za somret pasari alo ruak to a sahni somni pakhata singni sanga zanhi somsari pakhat alo ruak to bokani kumin hian SSC GD constable naruak hi kumdang ai chuan atam fal hle don ani SSC GD constable kan ti hian force department sang kha huama BSF khan post singkha sangkwa zakwa somret pasari arwaka CISF singkha sangkwa zali somsari panga CRPF singni sangkwa zani somret pathum SSB sangria zani somsari pathum Assam Rifle sangthum zasari le parukte arwakani ti chuan postwork zongzong za thi singria sangli zaria sumruk le paruk ani don ani form kan fill puna po kan department kan post du azir khanin preference order kha kan fill up thadon ani thiam na ngai te class 10 matric pass to photan he na hi SSC GD constable he dil thei dona kumsom pariat atanga somni le pathumin kar ni angai don ani ama ero chu ST SC keni tribal tan kumnga upper age relaxation kha awma kumsom ni le pariat thleng tan STSC big tan chuan dil thei don ani computer certificate emo experience certificate emo angai lova class 10 pass shrim khan kan dil thei don ani lo hi pay level 3 singni sangkha jasari atanga singruk sangkwa le zain kar an hlo don ani selection process an en le thuakila ama sabera chon pakhatna online computer based test online exam kha om hasaber dona physical standard test physical efficiency test om lenga atopera hianin medical test om donani kan soifo trinangin SSC GD constable exam hianin personal interview om velawani online computer based test online exam khanin exam center Mizoram bi ka chuan Aizola center kan nei dona ITI mol puirota computer zirna institution sang khan exam center kan nei donani syllabus an en leila subject pali om dona general intelligence and reasoning 20 question 40 marks general knowledge and general awareness 20 question 40 marks elementary maths 20 question 40 marks English Hindi language 20 question 40 marks te ani donani tichuan question hi somria to manga mark zale somruk apu donani physical standard test hianin height b ka keni tribal tan chau khanin an entaila tribal b ka mi patan height 162.5 cm chu 5.3 feet vel ni angai ani tin ST meichia tan 150 cm 4.92 feet vel ni angai bokani chest hianin ST mi patan 76 expansion 5 cm ti thei angai ani physical efficiency test hian running 5 km mi patan 24 minutes running 1.6 km meichatan chuan 8.30 minutes hungat lan thlen turani donani medical test om lenga kan soita kan khanin interview om don lavani
tikhan written exam tlan le medical test atling te zinga marks score thau kha merit list in antling mai don ani apply dan tur en le ila SSC official website ssc.nic.in atangin online form hi fill up turani a form fill up man hi STSC tan chuan a lovani kan soi tuang khanin official notification hi November ni somni le palia ti chuani dona hemini vek November ni somni palia tang hian form fill up tran thai ani donani last day chu December ni somni le paria thani yang SSC website hi amang tu an tam thina wangin last day don nai lama chuan server a busy thina server a busy thina wang khanin kan lu thai thin lamani form fill up man lo kanom lo nan noti achu atanga ka ni kha chung hian form fill up man vekila du tu sa mani SSC GD constable exam hi kumina kan nei man melwa nakum February ni somni atangin online exam hi chu tran thei bai se ni inbo saidan tur toiten soi leila SSC GD constable nuak zat le apply thei hunte exam hun bor vel kha kan thata a ling tur chuan alo bera kum chan ve emo kum khatal lo inbo sai lo ka ngai thina ni exam inbo sai na tu exam material study materials the question hlui solve ang chi te kan moni chuanin ka website kam lian dotina khan kan lu tanga study materials exam preparation alutin SSC GD constable MTS Havildar CGL CHSL JE ti option a khan kan lu tanga ti chuan study materials kan duang chu kan hu thei don ani an ti lom si sen fang mir te hian eng tin nge sai lian pui mai hian ei zo thei a chan na chu ni tin tlem te te in chol lovin nan ei ti hi ni chu tiang che chuanin a le kha kan zirna le exam kan import sai na hianin le khabu cha pui pui syllabus azau pui pui le zir tur tam pui pui mai te hiang tin nge kan zir zo theyang a chan na chu voi le khata zir tre lovin exam dona bei vak lovin kum tluanin thatam tak chungin tlem te te in ni tin kan zir bek bekanga kum alo vei me uchuan kan rin phak bakin kan lo thiam hnemin kan lo zir hnem to mai don hi alo ni clear tu zong zong te mutui mang tha ve kule